Sisendaweni yakadlala eCrossing kaMashu la kade sisho khona sithi umuntu nomuntu wakhe bafethu sibabonile abantu bebambile abantu baba ngokucicane abanye bebambene nje begaxele macala ngiyajabula lababukela amakhaya babona ukuthi sihlele inkuzi malanga ngampela eyenza imanga yokuthatha umculo wawithi yokuthatha ubeka phezulu macala mfethu qale nawo mntana baba uyaphela ngiyaphela kakhulu mfethu MC njengoba sikushilo la sihlale nanto esimall insizwa ngampela ethi mayisifikile kucaca ukuthi ifikile nje ufikile nje sephuma kwa stage hayi sebebhebe bakhona cha babhebe bakhona ngampela sibabonile into encane mfowethu ake ngithi nje ngikunikele ithuba ubingelele emakhaya Ngincane siyajabula kakhulu mfethu ukubona ulana nangu nozakwethu lana sinabo lana sihlangene sisonke sibonile ufikile kadladla and siyabona ukuthi nangampela nanomuntu ebengawuthandi umaskandi kodwa ufikile ngenxa yakhe ngoba sibonile into yenzile ngoDisemba ukuthi cha umculo wakithi uthathile ngampela wawuyisa la esubonile khona ngizoqala nje ngibale emaqhaweni amakhulu afana njengobaba umgumeni ngibale injinjane ngiphinde ngehle sithe simasibuka lapha kushilo umuntu ekhaya alivelanga ingane lokuhlukanisa unyaka kodwa sithi wokuhlukanisa ngiphinde ngithi wayenza umrozi indaba wokuhlukanisa unyaka nawe futhi sibonile impela ukuthi cha uhlukanisile unyaka kodwa ngisekaba baba angifuni siqisibeleka mfowethu ungathi nje lokho nje ukuthi igama lakho nawe ke labala ngalabutho ebengahlukanisa unyaka mhlawumbe lapho ngingabonga kakhulu abathandi nabalandeli bomculo okuyibona abathena babe namaqhawe abo bakubhedlela indawo nabayimfundo zabo okwazi support nayo vele khona support bangaziba imfundo so ibona abantu engingabonga kakhulu ukubona ngoba ibona abaqale ukusabalalisa umculo wami ngisenze ama-track ayi-2 kwazi kwaba ngikhiphe i-album bakusabalalisa futhi kwayibona ukuthena uma sekufakwa ama-email bawafaka ukuthena uma sekuvotwa futhi bangipusha-ke nanoma kuthiwa ngize ngawo unosatshwa mhlawumbe kulaba kade ngiqathwe nabo nabo ngoba bekhona ngale ndlela kade ngipusha ngayo bona abathanda hayi kusho ikwenze ukama asencane kusho sengingakufumela ngisho manje ukuthi sasinyumo sefana into enkulu manje hayi aqale ngithi bakhona abangaphambili ngeke ngilandele khona la ngemuva kancane kancane inovala lensizwa hayi ngoba kunovalo sonke abangaphambili hayi mfowethu sikuphi ithuba nambuzo uqhamuka le awuphendule into encane mhlawumbe ngibingelele kubalaleli kubo bonke abantu ababukele khona lana silapha nje kwaMashu singana sinomfowethu into encane kodwa ngithe senimshintshile into enkulu alright sibonga kakhulu mfowethu lapho ngesithanda ukubuza khona namhlanje ukuthi ngoba sikuleli zinge kulona siyabona ukuthi uhambe nesivinini esikhulu kakhulu obani kanibukela kubona mhlawumbe owaye role model yakho usifike lana futhi babili sadile noma ngakhona usondele eduze kwakhe bese kuba umuthi nje awu yebo mfethu siyabonga kakhulu ukuba nento encane kusiyashelela TV sibeka mnandi kakhulu ukubona ujabulisa abalandeli kakhulu ngithemba ngithi ngiyabuka ngingabona nje sifaka ama-poster lana awu uyena into encane lona awu siyasa sizombona ngisho bengawuthandi umaskandi sithi namhlanje sisonke futhi sazokwenza umaskandi uthathe abantu bakithi bebuye kule ndawo ephezulu kakhulu siyabonga kakhulu siphiswe ithuba nje bethu kuba khona la siyi-Voice FM kanye sibambisane nesiyashelela TV sithi nje thank you South Africa siyabonga umbuzo ogcina nje before abantu encane singabona yini mfowethu uyaphambelana usebenzisana nabanye babaculi nemuphi umculo ofisa usebenza baningi kakhulu abasebentisana kakhulukazi bonke laba abangaphambili kwami ngoba ngiyafisa ukuthi kahle kahle kumaskandi nanoma ngithuba umuntu engamcela mhlawumbe ngaleso sikhathi noma ngizothi uma ngilayela ingoma yami ngithi cha lona engafithi ngizokwazi ukumcela kuyoba sesithubeni ukuthi uyokwazi ukuvela kodwa ngiyafisa ukusebenzisana nawo ngoba kahle kahle futhi yami ukuthi kumaskandi ngelinye ilanga kube lokhu malo angabikho phuma phakile angabikho phuma phakile
Bazikamnandi kuza lokho. Sithi siyashelela TV kanye neVoice FM. Sisazobuya baningi kakhulu abantu abakhona. Siyabona amavidiyo, siyabona iqhosha, siyabona ama-yellow bone. Sisazoba nje nani nje ngithi nje asithi nje sishelele siyabuya.